sad moram malo više pročitati, da li će država vratiti u tom slučaju nominalnu vrijednost, tržišnu vrijednost i izgubljenu dobit? Pretpostavljam da je to pitanje gledalca. Ne, nije gledalca, već je to bila jedna od zamjerki koja se ovih dana nalazila na javnoj raspravi, pa sam ja izvukla kao čisto da vas pitam, da objasnimo i tu stavku. Ne bude samo da ga... Rekli smo u startu da se ne radi o jednom postupku, već o dva. Ukoliko lice bude oslobođeno tokom krivičnog postupka, ono će dobiti troškove suda, jednostavno koji mu po zakonu o krivičnom postupku pripadaju. Mi ovdje govorimo o potpuno drugačijem postupku, o građanskom postupku koji će teći naporedo i koji će eventualno posle podizanja optužnice u krivičnom postupku će se steći uslovi za početak građanskog postupka, oduzimanja imovine, a onda će taj neko eventualno ući u postupak vraćanja svoje imovine. Ono što je dobro jeste da ono što se spočitavalo dugo vremena specijalnom državnom tužilaštvu jeste taj institut, odnosno termin van knjižnog vlasnika. To znači da lice koje je pod istragom ili pod optužnicom posjeduje određenu imovinu koja se vodi na druga lica. Ono što ovaj zakon predviđa jeste činjenica da postoji veći broj povezanih lica na koja će se odnositi. I onda evo sad recimo plastično objašnjavamo. Sad neko posjeduje imovinu, ali na tetku. To znači da ćemo i do tetke stići za provjeru. Evo, moramo plastično objasniti. Nego će tetka doći pred sud da objasni odakle njoj imovina ili eventualno ukoliko je ta tetka o kojoj kolokvijalno govorimo poklonila tome licu određenu imovinu, tetka će doći lijepo objasniti odakle. Ukoliko tetka ne bude mogla to da objasni, tu je završen postupak i nema nikakve veze sa ishodom krivičnog postupka. Tako je, od građanskog. Ključna stvar svega ovoga jeste ta činjenica da se dosadašnji modus operandi borbe protiv organizovanog kriminala i ostalih lica koja su pred rukom pravde i tih zloupotreba o kojima smo govorili i rupa u krivičnom zakonu, ali i onih pojedinaca koji se po, eto da kažem, sudu javnosti nalaze dalje u pravosuđu, više neće imati toliku moć da utiču na postupke. Iz jednostavnog razloga što ti ljudi koji vode krivični postupak jednostavno zakonski neće moći da budu uključeni u građanski postupak. Naravno, prvi sam kada je zaštita stranke u postupku važna i naravno treba, a ukoliko neko dokaže porijeklo imovine, to imovina je i dalje njegova. U slučaju da je ta imovina korištena, izračunat će se amortizacija te neke imovine. Naravno, postoji sudska praksa i u tom dijelu. Kada govorimo konkretno o putničkim motornim vozilima, često su bili zahtjevi za obeštećenje u smislu amortizacije vozila, korišteno je tokom tog nekog perioda. Tako je, ali isto tako bi to vozilo jednako bilo korišteno i da je ostalo kod samoga vlasnika. Tako da tu postoji određena sudska praksa o kojoj ne bih previše opterećivao javnost, ali sam zaista siguran, tačnije imam veliki stepen sigurnosti da uz određene amandmane ovaj zakon treba da se poboljša i služit će kao jedan zaista dobar alat u rukama pravosudnih organa. To je tako za sada, s tim što bih ja uključio i jedinicu za antikorupciju uprave policije, zato što je to jako, jako važno, jer ti prvi postupci kada je riječ o službenicima uprave policije vode upravo FOJ i JAK, odnosno finansijsko obavještajna jedinica i jedinica za antikorupciju. Tako da uvesti još par državnih organa, jedan dobar dio prebaciti na poresku upravu, jer tu je zapravo ključ. Jer mi tokom godina trebamo da imamo dobru naplatu poreza i mi kroz to možemo također da pratimo tu amplitudu kretanja nečije imovine. E sad, koliko će biti bitno, recimo, sad mi smo sve ovo izneli, da čitav sistem bude umrežen kako bismo mi u pola noći mogli, evo recimo, da provjerimo poresku upravu, da vidimo kako radi sektor policije, koji ste naveli, da vidimo šta je na ostalim institucijama. Da li je i ta umreženost jako bitna stvar koju možda nismo... To je zapravo možda i najbitnija stvar kada je riječ o finansijskim istragama koje vodi specijalno državno tužilaštvo. Ne zaboravite, prije nekih pola godine do godinu glavni specijalni tužilac je kazao da su njemu u određenom dijelu vezane ruke jer nema pristup poreskim podacima.
Oni se naravno zakonski mogu obratiti, dobiti, ali to će odmah doći, ta informacija će doći do onih koji su pod istragom i imat ćemo situaciju kao što smo imali, da se imovina prebacuje u poreske rajeve. Ono što je možda još bitnije od svega jeste ta kolokvijalno rečeno poreska policija. Nama treba taj odred koji će raditi pri poreskoj upravi, koji će moći da uđe u preduzeća i moći će na adekvatan način da se bavi tim problemom. Jer pazite, trenutno je u Crnoj Gori zakon takav da mi imamo pristup poreskim prijavama samo na način ukoliko ih pravno lice samo podnese. Dakle, na tome licu je da li će ili neće i u kojoj mjeri će prijaviti prihode, imovinu i slično tome kroz bilans stanja uspjeha, statistički aneks i tako dalje, da ne opterećujem sad javnost stručnim terminima. Tako da, opet kažem, moramo uvesti još par instituta u ovaj zakon, povećati broj institucija koje će učestvovati i na taj način ga osnažiti. Kroz sudsku praksu i u Crnoj Gori, ali i u regionu, čak imamo određene i presude Suda za ljudska prava, tako da je i to važno uvesti tu praksu u institute ovoga zakona i mi ćemo imati po prvi put jedan snažan alat gdje ćemo se mnogo lakše boriti protiv te pošasti kriminalne hobotnice koja je i dalje jako aktivna u Crnoj Gori. Jer pazite, i gospodin Mikić je kazao, određena lica iz uprave koja se nalaze na izdržavanju kazne ili se nalaze u istražnom zatvoru uređuju određene medije u Crnoj Gori. Upravo je sporna imovina čak i tih medija i lica na koje se ti mediji vode, za koje svi mi u Crnoj Gori znamo i logičnim rasuđivanjem shvatamo da nisu mogli steći taj novac da ulože u te medije. Ali ono što mi znamo, a ne možemo zvanično dokazati, je isto kao da ne znamo. I onda mi bivamo predmetom sudskih postupaka od tih lica. Ali opet, eto imamo jednu jako lijepu sudsku praksu. Ali evo, pomenuli ste neke evidentne